बाक्सानि खारिजा बिजनियाव ट्रेक्टरनि सौनायाव सासे बुरैया जिउ गोमादों। दिनै सानजौफु समाव बाक्सा जिल्लानि लाबदांगुरि आउटपोस्टनि बेन्दोंआव थानाय बारापेटा गामियाव बे जाथाया नुजाथिदों। सरबक पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय बेथुमारि दुफुनि जामेला खातुन मुंनि 60 बोसोर बैसोनि आइजोआ खामानि मावनो थाखाय बारापेटा गामियाव फैदोंमोन। बेनि उनाव आबादथिलियाव फानलु खाबाय थानाय समाव आबादथिलियावनो हालेवबाय थानाय गंसे ट्रेक्टरनि सिङाव गोग्लैनानै गोब्राब जोखोम जायो। उनाव जायगानि रायजोफ्रा नुनानै गोख्रै एम्बुलेन्सनि हेफाजाबजों बरपेटा रड देहा फाहामसालियाव दैथायहरदोंमोनब्लाबो उनाव जिउ गोमायो। बे खौरांखौ मोननानै जाथायथिलियाव लाबदांगुरि पुलिसा फैनानै नायबिजिरो। बरपेटा रडनिफ्राय अनजय बसुमतारीनि खौरां। হয়, আজি কিছু সময় পূৰ্বে আমাৰ বাক্সা জিলাৰ খাইজাবিজনী মৌজাৰ অন্তৰ্গত লাবদানগুৰি আৰক্ষী পহৰা চকীৰ অন্তৰ্গত বাৰাপেটা গাঁৱত এটা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আমাৰ হৰবুক আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ভেটুমাৰী টুপৰ এজনী মহিলা জমিলা খাতুন, তেখেতৰ বয়স আনুমানিক 60 বছৰ হ'ব। তেখেতে কৰ্মসূত্ৰে বাৰাপেটালৈ আহিছিলে। আহাৰ পিছত তেখেতে জলকীয়া খেতিত জলকীয়া ছিঙি থকা অৱস্থাত ট্ৰেক্টৰেৰে তেখেতক মহতিয়াই নিয়াৰ পিছত দুৰ্ঘটনা হয়। হোৱাৰ পিছত লগে লগে ওচৰে পাজৰে মানুহ আছিলে, সকলোৱে তেখেতক 108ৰে বৰপেটা ৰোড মেডিকেললৈ প্ৰেৰণ কৰে। যদিও দুৰ্ভাগ্যবশতঃ বৰপেটা ৰোড মেডিকেল পোৱাৰ পিছতেই মহিলাজনী মৃত্যুবৰণ কৰে আৰু তেখেতৰ মৃত্যুই অঞ্চলজুৰি এক শোকৰ ছাঁ বিৰাজ কৰিছে। আৰু বাকী লগে লগেই লাবদানগুৰি আৰক্ষী থানাৰ আৰক্ষী বিষয়া উপস্থিত হৈ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। আচলতে এক্সিডেণ্টটো কেনেকৈ হ'বলৈ পালে গোটেইখিনি তদন্ত কৰি আছে। তদন্তৰ পিছতহে আচলতে গোটেইখিনি কথা পোহৰলৈ আহিব। যিখন গাড়ীয়ে এক্সিডেণ্ট হ'ল সেই গাড়ীখন ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে বিচাৰি আছে, কিন্তু গাড়ীখন এতিয়ালৈকে পোৱা নাই। এতিয়ালৈকে পোৱা নাই। নিশ্চয় গাড়ীখন আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিব বুলি আমি আশাবাদী। আৰু বাকী গোটেইখিনি আচলতে ঘটনাটো কেনেকৈ হ'বলৈ পালে আৰক্ষীৰ তদন্ততহে আচলত কথাটো পোহৰলৈ আহিব। थाखो 8, 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। इम्पल्स आसामा नोंथांनि थाखाय होदों अनलाइन टिउसन एप्सनि सुबिदा। बर' आरो एसामिस मोन्नैबो बिजोंनि 8, 9 आरो 10 थाखोनि बिगियान, सानखान्थि आरो इंराजि आयदायाव अनलाइन टिउसननि सुबिदाखौ होगोन। मोनफ्रोमबो आयदायाव दान मोनसेनि फिसआ 250 रांल' जागोन। 12 दाननि थाखाय फरायसानि अनलाइन टिउसना सोलिगोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव लाइव क्लास, अनलाइन टेस्ट, अनलाइन एसाइनमेंट आरो डाउट क्लियरिंग सेसननि सुबिदा मोननो हागोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव रोंगौथि गोनां एक्सपिरियेन्स फोरोंगिरिफ्रासो फोरोंगोन। गोसो गुदुं फरायसाफ्रा गाव गावनि मबाइलाव गुगल प्ले स्ट'रनिफ्राय इम्पल्स आसाम एपखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन। लोगोसेयैनो 8099334099 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।